Let's start with the issue of the Minister of Justice. That is a matter that we are dealing with, and I would say that I do need the space and the time to be able to deal with this matter. And certainly the alignment that I'm talking. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi udzinga kuthatha isikhathi sakhe abuke lolu dzaba lwetinsolo tenkohlakalo indvuna yetebulungiswa Thembi Simelane. Uthi i-politician ngantudla uzoba nganalabantu ngantu intombi eyodwa sakufisa nathi ukuthi uhulumeni asibize. Kuthiwa bosopolitiki lababhebhethelekisa emacembu latiwa ngemamafia kude kwakha. Asikuvusele ngwalelo muhla sikwamukele etindzabeni tesiswati lesitethula bukhoma la SABC. Khumbula ke mbukeli kwesilethi indzaba tiyatfolakala ku SABC Plus, Facebook, X na ku YouTube. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi udzinga kuthatha isikhathi sakhe abuke lolu dzaba lwetinsolo tenkohlakalo lwetitsinza indvuna yetebulungiswa Thembi Simelane. Tinsolo tithi Simelane waboleka isigamu sesigidi semarandi kuGundo Wealth Solutions lebo inkampani leyaboleka ngalokungemtsetfo imali le-349 million wemarandi leyatshalwa ngumasipala wephulukani nga-2016 nalekulibhangi leselavalwa kuthiwa ke wathenga isitolo Ramaphosa uthi angeke igutshetelwe lendzaba ifihlwe. Mengameli kamuva nje bekathe kuSimelane amnikete umbiko logcwele mayelana nalesigameko seVBS. Tinhlangano letiphikisako netemphakathi tende libito loliphuthumako ukuthi Simelane acacise ukuthi kwendekani mbambambamba. Let's start with the issue of the Minister of Justice. That is a matter that we are dealing with, and I would say that as President, I do need the space and the time to be able to deal with this matter. And certainly, the matter is being dealt with, as I indicated some few days ago. So it's not a matter that's going to be swept under the carpet, it's being dealt with. So be rest assured, the matter is being addressed. Lisekela lemengameli Paul Mashatile seliqinisekise emalungu eParliament ukuthi uhulumende usebenza ngekukhandla kucetha kufuna kwemali kubantu ngendluzula ngesikhathi kuthiwa bayagadwa. Mashatile uthi emaphoyisa lakhethekile atshalwe eMpumalanga Kapa kutelwisana ngalokuganga kulesifundza lamanye emabhizinisi asavaliwe ngalesimo kanti ke nakute kwakha simo siyafana kunemklamo lemensi ngoba ke kunebantu benzawo labafuna kuba ingcenye yalokwakha ngengane. Mashatile abekhuluma nemalungu eParliament endlini yabayesikhulu akhuluma ngetingodi letiphatselene nemsebenzi wakhe uthi bahlanganisa tinsita letihlose kukhulula takhamuti lesekumele tisebende ngaphandle kwekuthikamedeka. Sekela mengameli Paul Mashatile litshele amalungu eParliament ukuthi sesiphelile isikhathi sekudanasa kwetigila mkhuba. Uthi uhulumende unetinhlelo lakubekile letawucetha nyanga ebugebengu. Ucela takhamuti ukuthi libambisane nemaphoyisa kulisana nebugebengu. Police been killed and they've got guns. And somebody says, no, the police are not sure, they may be arrested by IPID for shooting someone. I said, no, you can't shoot someone after you have died. So you have to understand the situation you are in. These criminals today are very clear that they are killing. Mashatile uthi le live lahlekelwa ngemandi langeduludu kwemaphesenti lange-48 ngenxa yetakhiwo ncandi temandi letitsala. Uthi utawuhlangana nendvuna yetemandi kubuka kabanti ukuthi yini lengendiwa kuqinisekisa ukuthi wonke uthola amandi lanele. With respect to shortage of water, the interventions we are making now is exactly to resolve that problem. We have noticed that, if I may share this quickly with you, in a number of areas, sometimes is a problem of reticulation. There's adequate water in the dams, but when it comes to reticulation, the system is not effective to ensure that we take water to the actual consumers. Uthi leli lena umsebenzi lomuhle kuqinisekisa ukuthi livekati eAfrika liba nekuthula ikakhulukazi emaveni lafaka eMozambique, Democratic Republic of Congo ne South Sudan. With regards to Sudan, as South African government, we are a proponent of effective
and consistent implementation of the African Union roadmap for the resolution of the crisis in Sudan and other unstable governments on the African continent. Ngivuselelo lubisi tindzabeni You may SABC. be aware that since Sodolopha waphambilini wamasipala weMidvaal Bongani Baloyi umemetele ukuthi sowutawuba ingcenye yelicembu le-MK kanzi uyalibulala lelakhe leShiluba Party. Lesimemetelo usendela mhle Soweto lokukulandzela ukuthi ilicembu leShiluba lingendi kahle kulolu khetfo lolucedza kwenca. Baloyi lwasuka ku-DA waya ku-Action SA ngaphambi kwekubumba iShiluba ulandzela lo libekalisekela le-EFF Floyd Shivambu na Colin Makhubele weSARA. Umphathiswa wetmali nekuthuthukiswa kwemnotfo eGauteng Lebogang Mayile uthi bomasipala labanyenti abakasebenzi ngendlela lebebabekelwe yona nalokuthikamete kwetfulwa kwetidzingo ncandi emphakatsini. Mayile bekakhuluma nebetindzaba lapho etfule khona umbiko wemhloli-mabhuku wabomasipala labalishumi kulesifundza. Kanti ukuthi isibalo sabomasipala labetfule itatimende tetimali letinetisako kuthi tiyawuhlola senyuke ngemaphesenti lasihlanu lokusho ukuthi ke lesibalo sisuke ku-33 wemaphesenti saya ku-38 wemaphesenti. Nanobe-ke kunjalo ukhathatekile ngalabo masipala labangalandzeli umtsetfo wekukhishwa kwemathenda. Amabhuku ivete ukuthi labanye baphathi bomasipala bayilandzele imithetho lebekiwe lekindlu beseyithikameta kwethula kwedzingo. Dakamtila sethembisa ngaphansi kwamasipala wasekuruleni atikajabule ngakwethula kwedzingo temphakatsi. Lokuthi emva ukuthi lo masipala ubuyele emva ngekusebenza kulandzela ukuthi amabhuku akhe atholakale ahlobile amahlandlela amathathu ngekulandzelana lelapho khona kutholakale ukuthi eminyakeni timali wa 2022-2023 emabhuku awakhombisi kuba ngilamahle. Yabona storage isikhala ngesorage kakhulu, like iphila idubukile namanje storage leyo number 1. Mayile uthi labanye bomasipala bakafiki lapho bekulindeleke ukuthi bafike khona ngekusebenza kepha uthi bekhona ingcubekele embili labanye bomasipala baseGauteng labethule itatimende tetimali letiphathekako. Greater agencies required from accounting officers, mayors and members of mayoral committees to address service delivery challenges. Umphathiswa uthi sekusunyiswe amabhodi ekucondzisa tigwegwe bomasipala abatawusebenza ngetindzaba tengaphathwa kahle kwetimali. Uphenza uthi ilitiko lakhe lisebenza ukukhandla kubambisa bomasipala labadonsa amatima. Nanobe masipala waseTshwana khombise kwenta ngcono kumabhuku akhe takhamiti tenhloko dolobha dikholela ukuthi lo masipala unaka ndzawo tasesilungwini emalokishi akawanaki. In Tshwane it is improving in the CBD, but then in the township is not improving. Masipala waseMidvaal ngaphansi kwe-DA solo uchubeke njalo nakuthola imiphumela emihle ekuhloleni kwamabhuku akhe. Kanzike masipala seMorafong eCarltonville kutholakala ukuthi kunetinkinga ngehlelo tekuphathwa kwetimali nekungadindi kahle etikhundleni tekuphatha. Kuthiwa bosopolitiki lababhebhethelekisa emacembu latiwa ngemamafia kutekwakha leto kwetiphimiselo telibandla labosomabhizinisi baseThekwini labatibita amadela ngokubona. Leli bandla ke lichumene netiphithiphithi nekuhlaselwa kwetsebenzi temiklamo lemkhulu. Kepha ke liyaphika ukuthi liyabandzakanyeka etendweni temamafia lafuna tinkondleka tekwakha ngendluzula etinkampanini KwaZulu-Natal. Sekuphela iminyaka eminingi imboni yezokwakha esifundazweni ezizibiza ngosomabhizinisi befuna umsebenzi ngenkani. Kwesinye isikhathi bafuna imali balwa ngesigidi zamarandi. Ngonyaka odlula umnyango wezemsebenzi yomphakathi nenqalazinda iPublic Works and Infrastructure wakhipha umbiko ngomthelela lokho okube nawo embonini. Ilinganiselwa ku-68 billion wamarandi imali okuthiwa ilahlekile nokuphazamiswa kwama-project abalelwa ku-186. Amaphoyisa amacala ngaphezulu kwa-1200 ahlobene nezenzo zokucekela phansi umnotho. Amadela ngokubona ngenye yamaforum abasolwa ngokuthinteka kulezenzo, kodwa lenhlangano umsunguli wayo umnumzana uBhamuza Mnyandu uthi izinkampani zabo esemthetheni futhi zilandela yonke imigudu efanele ukuze sithole imisebenzi. Ilento thi construction mafia si-audit nakuyona thina si-business forum. I-business forum sirejistile ka-CIPC silegit
Shungathu yakukulesha manje kuyavela ukuthi abantu befika ama-forum amaningi savuma nohulumeni akarejistwe wonke umuntu aziwe. Mnumzane Mnyando uyavuma ukuthi bakhona basebenzisa igama labo ukuphula umthetho. Icala nje ukuthatha imali i-bribing le asisebenzi. Uma umuntu khona umuntu owenze njalo othi uyi-forum abambopha. Thina sisemasayithini siyasebenza manje siyasebenza la nayibona isaythi bakwethu yama-site ethu siwasebenzayo akhokhela imali awukwazi uhola imali ngentini. Umnumzane Mnyando uthi kukhona osopolitiki abasebenzisana nalezi gilamkhuba yilapho-ke uphenyo lwamaphoyisa okufanele luqale khona. Usho ngicela ukuthi ubona bengasibiza uhulumeni ngoba khona abantu abakahulumeni abashela le ntombi esiyishelayo. Manje uyabona masesihlele etafuleni kuzovela ukuthi nawo kanti uthi uyi-politician kanti udla uzoba nganalabantu kanti uyintombi eyodwa. Sakufisa nathi ukuthi uhulumeni asibize. Mnumzane Mnyando uthi bazimisele ukusebenza nohulumeni ukunqanda lokhu. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Kuletinye-ke nasibuye etitolo. LeShayina selimemetele ihlelo letinhlangothi letilishumi lokusebenzisana nekwesekela ingabathi ye-Afrika. Asikamukele mbukile esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawutsandza ngena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Tourism and Parks Agency EMTPA ibambisene neSandparks baqinisekise kubuya kwetindlovu letisithupha lebedece esicibini seKruger National Park kulokuphuma kwato ke letindlovu kushiya umuntu omunye alimele. Kuthole tindlovu tfohle egedeni lephabeni nzala mandlovu lonomnyaka le-17 usela limele kulenzela kuhlaselwa ngulenyele tindlovu lemlimathe esifuba. Ngoba ngisemasimini ngicollecta amatamatisa ngaba busy ngefoni kwesikhashana nyana emveni kwesikhathi ngava abantu bamemeta mangibuye emuva bekunendlovu emuva and then yakhipha sihlahla ngiphosa ngaso and then after yangitrapper and then mayingilahla lekudzini and then ngathi kunebana abangisitha kuze ngikhona ukubaleka. Batali banzalama basibakuthokozela ukuthi usinzile kulesigameko. Kusukela itolo ngibona simo solo sese right namuhla solo kusesenjalo ku right nalo ngiyambona ukhona kulimala ulimele mara utophila u right ngibonga impilo kusise sekhona. Impumalanga Tourism and Parks Agency iqinisekisile kusitongele tindlovu sitibuyisele kulesichiwi setinyamatane. Njengempumalanga Tourism and Parks Agency sifuna ukuqinisekisa kulemphakathi ukuthi tonke lama elephant noma letindlovu leti 6 tibuyelile phakathi esichiwini setinyamatane. Kodwa ke sifuna ukucela kulemphakathi ukuthi uma the authorities bakhona bayenza umsebenzi wabo sicela ukuthi bangabaphazamisa. Impumalanga yexwayisa takhamuti takulendzawo lesonzelene eKruger National Park kusiticaphele ngaso sonke isikhathi. LeShayina selimemetele ihlelo letinhlangothi letilishumi lokusebenzisana nekwesekela ingabathi ye-Afrika. Lesimemetelo kwesikhishwe ngumengameli weLeShayina Xi Jinping emhlanganweni lowatiwa ngeForum on China-Africa Cooperation lobanjelwe eBeijing. Baholi be-Afrika bakwemukele lokusebenzisana neLeShayina. Lenguthela ibudlelwane emkhathini kweChina neAfrika ibuke inqubekela embili lebekhona solo kwaqala ubudlelwane. Akhuluma kulombuthano lenyaka mengameli waseShayina Xi Jinping utshela abaholi base-Afrika ukuthi live lakhe litayilungisa indzaba yetimali letikhokhelwa imikhicito live lakhe. Live leShayina liphindze latibophela ngekukhokha imali lengetulu kwa-$50 billion kusekela tinhlelo tekutfutfukiswa kwe-Afrika. Over the past 24 years, especially in the new era, China has advanced forward hand in hand with our African brothers and sisters. Mengameli waseShayina ugcike emave asentshonalanga kwehluleka kusita emave lasathuthuka. Modernization is an inalienable right of all countries. But the Western approach to it has inflicted immense stress on developing countries. Uphindze wavuselela kutubophela kusebenzisana nelivekati lase-Afrika. We have decided to give all LDCs having diplomatic relations with China, including 33 countries in Africa. Emava ase-Afrika nqoma kakhulu iShayina ngokutibophela kwayo kusebenzisana nawo. Ties between China and Africa have continued to grow and to deepen and to broaden.
China has consistently demonstrated its commitment to Africa. China has been a true partner in our fight against poverty and pursuing prosperity. Isikhulu samhlephangene sendelibito kumave ukuthi afake umfutho ekuletheni inguquko etinhlelweni tetimali emhlaba wonke nakumhlephangene. We are pushing for reforms so that the international financial architecture and the financial institutions reflect today's world. Kusukumela etulu kulebudlelwane emkhathini kweShayina neAfrika kube kuphendvula ekukhathatakeni lokuvetwe emave ase-Afrika. Kanzi-ke timakethe tetimali lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Lona-ke umbono mbukeli SABC ngeke ethweswe kudiphendulela ngawo. Asesiphose ke Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela utithini la siphathele tona lethabe embili kulethiphume embiteni kuligwalagwala FM. Sibuku kunemfana lekuthiwa ulinyatwe indlovu eMpumalanga ingabe ngidiphi lo siphathele tona lamuhla mlingani? Alishone mlingani Dora zibuseleke nakulisimba lakho eJozi lishone lembukelo kuzoba teswadi ekhaya siphethekele yonke lo ibalako Dora lisakela nathi ke indlovu letisithupha njengoba ke lasikhungu iMTPA yaqinisekisa ukuthi ke cishe ke nathi ke indlovu setibuyisele khona ke emva isicweni setilwane eKruger National Park njengoba ke soshilo kunasike sehlakalo sokucwa nathi ke indlovu kulimale ke ngelishwa umfanyana leminyaka lelishumi nesikhombisa into kwaloko inhlangano yetifundziswa kuleli vele eNingizimu Afrika ikwamukele ke lokugejwa kwalelo bekathi ke ayinhloko yabonjiniyela kunkampane yakaPrasa kuleli vele eNingizimu Afrika simemeke itate tizoba tebugebengu ukuthi ke sitawuba kabandi nasi ke sigwebo lesinike noma nasi ke sigwebo lesiniketwe nangu wekunene sisemsakatweni yalo insimbi esiba simathi bensimbi esikhombisa kumsakato ligwalagwala FM zamba malehle Dora lisimba lakho ngeke nakuyeke umbukeli ekhaya. Asibuke kakhulu mlingani. Tikuca lapha ke talamuhla siphinde sihlangane ngalokutako tikhona tesixhosa ngensimbi yesikhombisa bese kusasa titaba khona telwimi lesindebele sikhona nesimo selitulu nanobandile ngemva kwetitolo. Inibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa siyabona ukuthi la iningizimu elive bonakala amathuba emvula langagcina sayafi khona ku 60% izawenya lapha eCebeha kanti etinye izindawo agcina sayafini khona ku 30% umoya ugijima efike khona ku 15 km loqhama khona eningizimu elive kanti babukele emakhaya masibukela ngala sasa siyabona ukuthi kunemafu lapha eNtshonalanga Kapa lancanca kanti ke lawo mafu anyuka la eGwini afike khona indzawo lapha kubo KZN kufike khona lapha eSwatini babukele emakhaya agcina sayini amathuba emvula etinye indzawo ediphakeme kanti ke la iningizimu elive kuyabonakala ukuthi kunemafu letinye indzawo umoya ungafika khona ku 20 km ngela awuloqhamuka khona kanelive bula emakhaya sixwayiso sibuya khona eSouth African Weather Service bonakala lapha emahikeng letinye umlilo lobonakala kwemadlelweni letinye indzawo sicaphele indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingoti singena kona futhi umala kwelive lapha enzaweni lapha eGauteng iJohannesburg tawucala khona lapha ku 6 nyulo ku 26 Carltonville ku 27 27 ngasePitoli liyashisa lihledi khona lapha ku 28 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhledi khona ku 33 Polokwane uqalo 11 na nyukela ku 29 Makopane lihledi ku 32 Belapela lihledi ku 33 kanti lapha eThaba Zimbi lihledi khona ku 32 sidla indansi esifundeni salapha eMpumalanga esikhukhuza liyashisa libasiwe lihledi khona lapha ku 32 Mashishi lihledi ku 27 kanye neMbombela kanti Caroline ucala khona ku 9 nyukela ku 29 Emelo lihledi khona ku 28 kanye neStanton Mkhondo lihledi ku 27 naKwaZulu Natal laba vakashele ethwekeni lihledi khona ku 20 Richards Bay lihledi ku 22 kanye neUlundi sidla indansi lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha lihledi khona ku 15 kanye nokumanquba uqala ku 6 anyulo ku 19 kanti uLomo iqala ku 5 ihledi khona ku sibi 16 Cebeha ahledi khona ku 20 Mbakumadina lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town lihledi khona ku 17 Worcester uqala ku 4 anyulo ku 18 Beckford West lihledi khona ku 16 kanti ke esifundzeni seflesilandi la kwabona emakhaya lapha
Eastern Cape yabonakala ukuthi ke nalapha inqubo litawufika khona lapha uqala ku6 linyulo khona lapha ku19 kanti lapha eNtshonalanga Kapa hlethi khona ku17 lapha eCape Town kanti ke sifundeni sefu lesilandela kwabule emakhaya lapha eNorthern Cape lapha eUppington hlethi khona lapha ku6 linyulo khona ku29 Kavina uqala ku1 nyulo ku17 Springbok hlethi khona lapha ku18 kanti ke ubulanga silo imphethulo labuka lokuhle enhlweni nanzi lako nisalani kahle.